حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin Müslümanlar, biz Allah subhanahu teala'ga maqtovlarımızda şükürlerimizi yetkazamiz. Shahodat etamiz, Alloh taoladan boshqa ilohlar yo'q, barcha ibodat faqat Allohga. Alloh taolaning so'nggi payg'ambari, rasuli elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hamda qiyomat kunida bo'lmas shu kishi biz Alloh taoladan boqiy olar, Alloh taoladan bir bahramand olar, hamda bizga ommalashtirilgan hamda g'oyib bo'lgan qiyinliklarni oshar. Qadrli jamoat, biz Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning shariati bilan bizning ustimizdan g'azab qilinashaq, bizning ustimizdan hisob qilishaq. Albatta, agarda Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning shariatini yaxshi bilsak, e'tiqod, fiqh yoqlarida, ibodat yoqlarida bizning hisoblarimiz inshaalloh taala yengilroq bo'lishaq. Qadrli mu'min musulmonlar, Allohning salomlari, rahmatlari va barakatlari sizga erishsin. Amin. Qadrli jamoat, so'nggi kunlarimizda oldin da va'zlarda esga tushirib qo'ygan bizning g'azab vaqtda Rajab oyi edi. Hamda shu Rajab oyi bo'lsa arab tilining tarjih hurmat etiladigan shu oylardan birisi qo'ysisi harom oylari, Allohning shitlari bo'lib turgan hamda falatazlimu hamda Qur'oni Karimdagi oylar hamda o'zimizga shu oyda zarar qilmaslik Alloh subhanahu taolo bizga esga tushiradi. Ne sebepten? Çünkü biz şu kurmez vakit şiddetinden kirgen kırış sebebinden cemaat biz kirabız Allah'tan şiddetinden. Koysaların biz özümüzün edep, ahlak, şeriat, muhtevden biz saklarak değiliz. Adını cemaat Müslümanlar. İşin bu dünyada başlıyor. Zakabir uğruna, zakabir diyorlar. Aslında gadeti işlerde iştirak eden üstünden cezalana min de olsa bir birbirine zarar etsen, hayvanı öldürsen, bizning bu dünyada var vakitlar, uğrunlar, biz Allah Teala'nınki, hem de Allah Teala üstünden bizden üstüme sırrı. Şu Recep ayı cemaat bu bizden meşhur ragayip kişisinden. Şu kişi aslında Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evliye hem de emisi nikahlaştı. Hem de bizde sıra o cemaat. Niçin şu var? Nikah diye mesele bulan. Yok ise bizlerin şeriat bilgen nefazet Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde. Qadrli cemaat, Qurayş kabilesi. Allah İsmail aleyhisselam'ın balaları, anın neslinden çıkanlar. Hem de Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem de anın bilesinde bulan sahabeler bilgenler gâdlenge hatlik bizler nesiller. Gâdlenge hatlik nesiller. Hem de Araplar arasında meşhur bulunan Gâdlen bu İsmail aleyhisselam neslinden iken. Hem de Qurayş kabilesi bizim başımızda bir vaktin kilip şaşırdığı bir fikir. Allah müşrikler hem de edep hem ahlaktan yirak olanlar. Qurayş kabilesi cemaat. Allah Hanif, Allah'ın birden itişi bir kabilelerden birisiydi cemaat. Koysası Arap jiliklerinde taralgan idi. Üzerine de Qurayş diyen isim şu kabileye koysa bir idi. O sahibininkiler isimden Ubeyl olup durar. O sahibininkiler koysası Qurayş kabilesinin türlü taralgan oğulların dikkatli ailelerin jiya Mekke ilesinde. Hazırki vakitte da eğer siz Mekke'ye varsanız anda başvurun Balhadır Qurayş diyorlar. Qurayş'ın uğrunları Misnes Qurayş hem de bu Mekke şehrinin şiddinde aslında şular buradan. Bu ise İsmail Aleyhisselam ne? İbrahim Aleyhisselam getiren Mekke'ye hem de Mekke'de anın balaları karalar. Lakin de anda bu vaktinde burada Jurhum kabilesi yaşayıp
Yemen'den kile, andan soň suguşlar sebebinden Allah'ın jiniyetinden şıgara Cuhun kabilesi, Mekke'den Huzam kabilesi, lakin de Allah'ın rahmeti bilen Qurayş hem de anın bolaları, anın nesilleri, Allah hükmen ailelerden bulup duralar. Allah indi Huzam kabilesin o şıgaralar Mekke'den. Anın bizim ayrı kıssası hem de Allah o şiddet çıkıp gitken vakitte hatta Zemzem kuyusunda kömüp kaldıralar. Üzerine kartta bir tarih cemaat. Hem de şu putlarga tabanını cemaat Huzam kabilesinden o üzerine kartta bir huruf adet tradisiydik bile Amr bin Lu'ay isminden. Oysa Ciddi şehrinden. Damasya yapılan varlığın vakitte buraya geçen kişiler ibadetler kılarlar şu putlarga. Hem de o ibadetler kılı bizden basıp vadi yıkıp namaz kılığına tügül cemaat üzerine kartta prensesler, beylemler, bakırlar, kurbanlar şalı, akşa getirip kaldırı, falanlar bitinde, anın karşında tege üzerine kartta tege yüzlerini sihri yataran şundi pampiyosli meclisler bitinde alanlar, müderip yürüler. Şunda yerler bitinde kurtlardan beyli bulduklar. Hayır okulumuz alanı kurgan mümkünmüz. Şu devletlerden başılar kurtlarına tarınalım. Bizde İslam dinimizde yok. Bizde şolay Kur'an-ı Kerim'in işit alsak giderip yürü, oran bulan, bizde esasıyız, oturamızdan bitiriz. Basamızdan namazlarımız zorluyoruz. Bizde bizim aparatta işkir ibadet verdik Allah Teala. Kadri cemaat. Yine şu şeriat koyusu kaldan idi. İbrahim Aleyhisselam'dan, İsmail Aleyhisselam'dan halal bilen haramını ayırı koyusu sebebinden Ka'batullah'a okşayacağın vakitte İstetişiriz. Allah bir halal akşanı jiyalar. Hem de akşalar jiyalar bir kabileden. Şu sebepten Ka'batullah bazılarımızın gibi kubişki formada. Nikah diyen mesele, kurban diyen mesele, sadaka, oşaklı diyen mesele, hem de Ka'batullah'a kilgen, umrege kilgen kolatın hürmet meselesi. Qurayş kabilesinde yaşayan. Hem de halimler eklerler, hatta Qurayş kabilesi hoş vaktinde Allah Arafat jikliklerine çıkanlar. Muzdalifa hem de Mina jikliklerine çıkanlar cemaat. Elbette ondan sonra Allah özgertirgen otlarını kuşu bilen, şu tradisiyalar, ruhlardan terekkürü bilen niye? Çünkü Allah'ın arasında Allah yaşayanlar Uzak kabilesinden gelen. Hem de neticesi şu sebepten ne kadar yok ise bu ibadetlerde Allah'ın kabulü yok. Şu anda bir de şakatullah bu niçin son bulan nikah uz vaktinde, niçin son bulan günleri o vaktinde. Çünkü Abdülmuttalib özünün kulun Allah'da Banu Zuhre'ye var. Qurayş kabilesine bir meşhur kabilesine hem de Emine'ye Allah gündelener, Allah rizalaşar. Bir sebepten çünkü Abdülmuttalib'in oğlu çıkılan balalardan bulmayın. Hem de şu vakitte anın bilen üzerine karata şurada vakıgalar varlıkta kile koysa isket şirk İsmail Aleyhisselam'da. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ve fedeynahu bi zebin azim. Hem İsmail Aleyhisselam'da Allah subhanahu wa ta'ala fidye bile olan, hukuk bilen Allah mesela zor bir kurban. Hem de bizim işi bulunduğum o kurban koydan idi. Bu dünyadan tüm cemaat cennetten bulunan düşürülgen bir beren. Abdullah usul kurban bulacağına koysasın, anın atası Abdülmuttalib Allah rizalığı için şoluna iş bunlar. Bir sebepte çünkü Abdülmuttalib biz vaktinde Zemzem kuyusun şıklı başlıyor. Düşünde kule. İşik ferişteler kile hem de onu kusetemle şu şekilde hazırlık gelin. Mında Zemzem uğruna, mında kuyu. O vakti Mekke şehri için son mümin bu cemaat üzerine bir parata, bir kıyılık olan ağırlık, bir şekilde de şuna kuyu olmayın. Getirilgen su, fakat getirilgen suyuna bulan, yuvasına yanına bulan. Abdülmuttalib buna, Abdülmuttalib bazı başlagaç, andan altından çıkar, kılıçlar çıkar, süngüler çıkar, kolvalar çıkar. Hem de
Шулар хәтта аның өстеннән көлеп йөргән кешеләр җыелыша башлады. Һәм дә аның эшенә катнашасылар килә. Су чыга башлагач, алар әйтәләр, безнең дә хакыбыз бар моңа. Һәм дә Абдулмутталибны таркалый башлыйлар. Шул вакытта ул кычкыра, кем соң мине яклый алыр дип. Чөнки бөтенесе, мәсәлән, аның дядялары яки братлары, алар да безнең туган булалар, үзенең уллары белән киләләр бит җәмәгать, гаиләсе белән киләләр. Димәк, таркалар. Шул вакытта ул әйтеп куя, безнең сердца. Аллаһ Тәгалә бирсә миңа кулларымны, кайсы мине куәтләп торачак, шулардан берсе сине ризалык өчен чаланды дип куя. Һәм Аллаһның рәхмәте белән аның ундан артык балалары туачак, кызлардан да була. Һәм дә шулардан булар, шулары кайсылар ислам динен кабул итәләр. Мәсәлән, Аббас радиллаһу анһу шикелле. Һәм дә аның улы Ибн Аббас безнең тәфсир илмләрендә мәшһүр галим булып тора. Безнең карта булмаяк. Һәм дә Абдулмутталиб үзенең вәгъдәсен онытып җибәрә. Аллаһ Тәгаләнең ничек искә төшерә? Төшендә. Абдулмутталибның була махсус шәкүрә навес Абдулланың күләгәсе астында. Кайсында утыра булган. Һәм дә шунда аның төшенә күргән үзенең бер улы курмашы. Бу искә төшерә Аллаһ Тәгалә каршында булган вәгъдәсен һәм дә үзенең кабиләсен җыеп, гаиләсен җыеп нияте тугрында. Һәм дә шушы җыеп чыга Абдуллага. Шул җегеткә кайсысын бөтенесе яраталар. Аның әхлагы, аның күркәме турында, аның йөзендәге булган нуры сәбәбе. Кадрлы җәмәгать, Ибраһим алейһиссәлам искә төшергән вакытта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кад саддакта руя инна кадалик наҗил мухсинин." Аллаһ Субханаһу Тәгалә аның турында әйтеп куя, "Шуның да син үзең төшемне, кайсы сиңа Аллаһ Тәгалә күрсәтте курбан шалуны улыңны, син урынына җиткердең" дип Аллаһ Тәгалә искә төшерә. Һәм дә Абдулмутталиб үзенең вәгъдәсен урынына җиткерәсе килгән. Ләкин дә гаиләсе, дуслары, абыйлары, сеңлеләре килеп аны үгетләгәч, хикмәт ияләре аңа тәкъдим ясыйлар. Җыеп җибәр. Берсендә булсын 10 курбан диялән, һәм дә икенчесендә булсын Абдулла. Аллаһ Тәгаләгә дуа кылыйк, сорыйк. Әгәр дә нәрсә чыкса шул булыр. Күтәрик һәрбер чыгу дия белән. Һәм дә ничек әле салмасалар да һәр мәртәбә дия чыга. 10 дия, хәтта 100-гә хәтлек меңгәчтә. Һәм дә шуннан соң 10 дия чыккач, 10 дия хәтлек, 10 диядән 100-гә хәтлек күтәрелгәч, аннан соң Абдулланың исеме җирибедән чыга. Алар үзләренең карап шунда бер карап торырлык булмаслык бер җирибе була шулай. Һәм дә бу җәмәгать аннан соң киләчәктә халыкка үзенең карта бер гореф-гадәт кала, кемне дә булса үтерсәләр, яки кемне дә булса гомерен саклап калдырасылар килсәләр, бүлек ясасылар килсәләр, булардан үз дә йөргәннәр. Һәм дә безнең дә шариатыбызда җәмәгать шушы үрнәк бар. Кадрлы җәмәгать, әлбәттә никах мәсьәләсендә әйткән вакытта, әлбәттә никах безнең кайбер вакытта куркытырга мөмкин. Җаваплылык гаять зур. Үзебезнең кызыбызны бирәсебез килми, яки улыбыз өйләнгән вакытта нәрсә булачак, килеп динләнгән вакытта җегет нәрсә булыр, һәм дә җегеттә дә фикерләр булырга мөмкин. Аның кырыенда куәтле атасы, абыйсы булмаса, егетләр югалып калырга мөмкин. Еш кына һәрберебез дә җәмәгать шәһәрләрдә яшәп, һәр безнең ата-аналарыбыз ярдәм итә алсалар, инде зур ярдәм дә күрсәтмәскә дә мөмкиннәр. Ләкин дә карагыз, Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә, мөселманнарга, безгә бер вәгъдә итә, истәгъфиру билләһ. Нур сүрәсендә: "Ва анкиху аямикум салихин мин ибадикум, имаикум ай якуну фуқара югнихумуллаһ мин фадлиһи валлаһу васиъун алим." Иң беренче аталарга һәм бабаларга мөрәҗәгать итә. Җитәкчеләргә мөрәҗәгать итә. Әгәр дә сезнең арагызда булса яшьләр, sizin balalarınız, hizmetçileriniz, iyilendiriniz Allah'ın. Yaxşıların yaxşıları biləndir. Allah deyir.
Hem de şu vakitte eğer de sizde korku bulsa, yekizde sizde fakirlik bulsa, biz yuhnihullah, Allah Teala sizge birleşen dünyadan, birleşen min fadli, uzun faziletinde. Bu dili ismayı kazın deyip Allah subhanahu teala aytadi. Vallahu vasun alim. Allah Teala kimdir? Boyun biyesi, bu bilesin ellerinde. وَلِيَسْتَعْفِفْ Ama bizge şirketlerge Allah Teala aytadi. Elin iletmegenlerge وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Eğer de siz ilan almışsınız iken وَلِيَسْتَعْفِفْ Bizizin iffetliğinizini, hunaksızlığınızını, zinadan, fahişlikten, yıraklığınızını saklarız diyor Allah subhanahu teala. Avratını yığıp, kadın kızga paramışa, gerekmeden aralaşırlar bilen özümüzden mağdurmışa. Hem de Allah subhanahu hatta yu'minullah. Sizin iyilövmögüz akşarınız ez bulur. Lekin de biliriz Allah Teala sizge mal mülketinden birleşek, iliminden, ustalığından siz ilenirsiniz. Allah subhanahu teala bizge vaqdaydı. Kadir cemaat. Eğer bizden her birimizde arkamızda ata da basıp durma mümkün. Tugel. Yeki zul nesil basıp durması da mümkün. Lekin Allah subhanahu teala vaqdası var. Hem de biz ona iman getirdik. Hem de ana vaqdası var. 4 rekat sünnet namazı cemaat. Bize bir şey getirip rahmet ederiz.